Nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ni inkuru itunguranye kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, akaba afite ishyaka ritemewe n'amategeko ryitwa Darifa Murinzi, asanzwe afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye mu murenge w'Amageragere. Antoine Cardinal Kambanda uyu nguyu ni umugabo ufite ijambo rikomeye cyane muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, kuko ashobora kuba yatorwa nka papa. Ikindi kandi nawe ari mu batora papa. Muraza kumva inkuru ikomeye cyane ngiye kubagezaho mu kanya gatoya, ariko ngiye kubanza mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Ibiro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byitwa Maison Blanche cyangwa se White House byatangaje ifoto n'amagambo bigaragaza ko Perezida Donald Trump n'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu bombi ari abami. Ubutumwa ibyo biro byatangaje ku rubuga rwa X ku itariki 28 Mata 2026 bugaragaza ifoto ya Perezida Donald Trump n'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu bari imbere ya White House cyangwa se Maison Blanche bishimye, ndetse Trump we yasetse cyane. Iyo foto ibyo biro kandi byayikurikije amagambo agira ati abami babiri, ndetse bongeraho akamenyetso emoji gashushanya ikamba ry'ubwami. Ikinyamakuru Forbes cyanditse ko kuva imanda ya kabiri ya Perezida Donald Trump yatangira akunze kwigaragaza nk'igihangange n'umutegetsi ukomeye. Mu mwaka ushize Maison Blanche nabwo yashyize ifoto ku rubuga rwa X igaragaza Perezida Trump yambaye ikamba ry'ubwami, bandikaho ngo harakabaho umwami. Ni amagambo kandi yasubiwemo na Perezida Trump mu bundi butumwa nawe ati harakabaho umwami yigaragaza ubwe. Ibyo kandi byiyongeraho indi foto ya vuba nayo yakozwe n'ubwenge buhangano igaragaza Perezida Donald Trump nka Yezu ukiza. Rero abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho muri rusange. Mbere gato ko turajya kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza na Cardinal Antoine Kambanda, reka nce mu gihugu cya Uganda. Abaturage bashinje FDLR kubashimuta ndetse no kubacucura. Abatuye mu karere ka Kisoro muri Uganda bashinje abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR kwambuka umupaka baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakabashimuta ndetse bakabacucura imitungo yabo. Mu nama y'umutekano yabaye ku 28 Mata 2026, abatuye mu bice byo ku mupaka birimo Nyabwishenya mpaka ndetse na Nkuringo bahamije ko abarwanyi ba FDLR bambuka kenshi kandi ko bakorana na bamwe mu Banya-Uganda. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Daily Monitor, umuturage witwa Rumaziminsi Vena yasobanuye ko mu mpera z'icyumweru gishize umuturanyi we witwa Musekula Jack yashimuswe n'abarwanyi ba FDLR, nyuma bahamagara umuryango we basaba miliyoni 5 z'amashiringi kugira ngo bamurekure. Yagize ati twarakatuje ati twemeranya ku mashiringi 500. Ubwo twari tugiye kuyabaha, twakiriye telefone ivuga ko abaturanyi bamubonye mu ishyamba ryo hafi y'umupaka wacu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twihutiyeyo dusanga azirikishije igitambaro ku maguru, amaboko azirikiye inyuma, umunwa wari upfukishijwe ishati ye, amaguru n'amaboko kandi yakomeretse. Twahise tumujyana ku bitaro. Umuyobozi w'ishyirahamwe y'abacuruzi muri centre y'ubucuruzi ya Mupaka, Manirumva Vena Valence, yatangaje ko abarwanyi ba FDLR bateye urugo rwe mu rukerera rwo ku itariki 30 Werurwe, yihisha munsi y'igitanda atabaza inzego z'umutekano. Manirumva Valence yagize ati nari ndyamye numva ibirenge mu rugo. Hari hafi saa 9 z'urukerera batangiye gukingura urugi ku ngufu. Ubwo nahengerezaga mu idirishya mbona bafite intwaro. Byihuse nahise nihisha munsi y'igitanda mamagara biso, nandikira ubutumwa umuyobozi wa polisi ishinzwe kurinda umupaka. Ubwo bumvaga bampamagara barirutse. Ubwo abashinzwe umutekano kandi bahageraga bahasanze magazine bataye. Uwimana James ucururiza umupaka yatangaje ko yatezwe n'abitwaje intwaro, akeka ko ari aba FDLR mu ijoro ryo ku itariki 23 Mata. Yavuze ko bari bashyize bariyeri hafi ya santere y'ubucuruzi ya Kamugemanyi. Ubwo yabageragaho ari kuri moto bamukubita imbunda mu kwiruka ata miliyoni 1.5 y'amashiringi yari afite. Ati nashoboye gucika, ariko ati bantwariye amafaranga. Abaturage babonye moto yanjye mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho. Umuyobozi wa centre ya Mupaka Ndekezi Emmanuel yatangaje ko abarwanyi bagaba ibitero cyane cyane ku bacuruzi, kandi ko bamwe mu baturage bazi n'abo bakorana nabo, ariko ko bagira ubwoba bwo kubatangaho amakuru.
umuyobozi wa bataliyo 35 y'ingabo za Uganda zikorera muri Kisoro Lieutenant Colonel Steven Sabiti yatangaje ko amarondo yakajijwe mu bice byegera umupaka w'iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asaba abaturage gukora n'inzego z'umutekano kugira ngo rero zikemure iki kibazo. Lieutenant Colonel Sabiti yagize ati UPDF ni igisirikare cya Uganda ntigeze ibura abasirikare babiri ba UPDF bafite ubushobozi bwo gusenya ikigo cyose cy'izinyeshyamba. Niba winjiye mu gihugu cyacu ufite intwaro uhita uhinduka umwanzi, tukaguhiga. Icyo tubasaba na makuru ibikorwa byatangiye. Umunyamakuru Ignatius Bahizi utuye muri Kisoro yatangaje ko iki kibazo kimaze kandi igihe kandi cyakomye mwokora ubucuruzi n'ishoramari. Abaturage benshi cyane bafashe icyemezo cyane cyo guhagarika ibikorwa byabo saa moya z'umugoroba. Muri aya makuru kandi mu buryo bw'inshamake reka mabwire ko urukiko rukuru rwa Rirongwe muri Malawi rwakatiye umunyarwandakazi Gentil Giramata igifungo cy'imyaka 40 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica umushoramari Noel Emile Habimana wahoze ari umugabo we. Habimana Noel yapfiriye muri Rirongwe tariki ya 17 Ukwakira 2022. Inzego z'iperereza zabanje kandi gukeka ko yazize impanuka, ariko nyuma bigaragara ko yishwe ashyirwa mu modoka mu rwego rwo kujijisha. Aya makuru akimara kandi kumenyekana, Giramata n'umushoferi we witwa Rafiki Munyambagajo batuye muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kwica Habimana babigambiriye. Mu Kuboza 2025 urukiko rukuru rwa Rirongwe rwanzuye ko Giramata na Munyamagajo bahamwa n'icyaha cyo kwica Habimana nubwo bashatse kandi kwerekana ko imishoramari yazize impanuka. Umucamanza Bruno Karemba yasobanuye ko Habimana akimara gupfa Giramata na Munyamagajo bajyanye umurambo we mu bitaro bikuru bya Kamuzu babisaba gukora raporo y'ikinyoma igaragaza ko yazize impanuka. Karemba yavuze ko ibyo bigaragaza ko abanyarwanda bashatse kuyobya inzego za leta ya Malawi kugira ngo zitamenya impamvu nyakuri y'urupfu rwa Habimana. Ibyo bikaba kandi b'icyaha bakoze uburemere. Nk'uko biteganywa n'amategeko yo muri Malawi, ubushinjacyaha bwasabwe gutanga icyifuzo ku gihano Giramata na Munyamagajo bakwiye guhabwa nyuma yo kumuhamwa n'icyaha kugira ngo gisuzumwe. Nyuma yo gusuzuma icyifuzo n'ubushinjacyaha ku itariki 28 Mata, urukiko rukuru rwa Rirongwe rwakatiye Giramata igifungo cy'imyaka 40, Munyamagajo akatirwa imyaka 35 yo gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro kubera ko we yicujije. Umucamanza Karemba yashimangiye ko icyaha Giramata na Munyamagajo kandi bakoze kiremereye, asobanura ko Habimana yicishijwe intwaro. Ibyo rero bikomeza kugenda abivugwa. Reka tujye kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, nkuko nababwiye umunyapolitike usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ufungiwe muri gereza ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Mu kuganira neza kuri iyi nkuru reka tubanze twifashishe inkuru y'ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango. Ni inkuru yasohotse ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatatu 2026, bayiha umutwe ugira uti Victoire Ingabire Umuhoza mu rukiko rw'ikirenga yasabye ko hari ingingo ivanwa mu mategeko mpanabyaha. Bati itsinda ry'abunganira umunyapolitiki ufunze utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda ryasabye urukiko rw'ikirenga gukora ingingo y'106 y'igitabo cy'amategeko mpanabyaha kuko basanga inyuranyije n'itegeko nshinga. Ni mu kirego cyatanzwe na Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'abunganizi be bemeza ko akurikiranwa hashingiwe kuri iyo ngingo y'itegeko mpanabyaha. Muri Kamena no mu kwezi kwa gatandatu, umucamanza wo mu rukiko rukuru yisunze iyo ngingo ategeka ko Ingabire afatwa agakurikiranwa kimwe n'itsinda ry'abandi 9 bivuga ko barabayoboke be. Uruhande rwa Ingabire Victoire Umuhoza rusanga ibyabaye ari ukwivanga k'ubucamanza mu mikorere y'ubushinjacyaha kandi itegeko rivuga ko bugomba kwigenga. Muri urubanza Ingabire yunganiwe n'abanyamategeko 3, naho inteko y'urukiko igizwe n'abacamanza 3 bayobowe n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga Madame Domitille Mukantaganzwa. Ingabire wahawe ijambo mbere yavuze ko asaba ko ingingo y'106 mu mategeko mpanabyaha ikurwamo kuko inyuranya n'itegeko nshinga kandi ko ari ryo riruta ayandi mu Rwanda. Ni ingingo yemerera umucamanza kuba yahamagaza umuntu ataregewe n'ubushinjacyaha mu gihe abonye hari ibimenyetso bituma akeka ko uyu yaba yaragize uruhare mu cyaha akurikiranywe. Aha niho riri Ingabire Victoire n'abamwunganira basanga hari ikibazo kuko ihame ry'amategeko rivuga ko ubushinjacyaha bukurikirana ibyaha budahawe amabwiriza n'urundi rwego. Ikindi Ingabire avuga ko ibyo yabajijwe bitegetswe n'umucamanza yari yabibajijweho no mu myaka 4 yari ishize. Icyo gihe ubugenzacyaha kandi bugasanga nta cyaha bubona arekurwa. Abamwunganira nabo kandi bavuze ko nta kuntu Ingabire yakwizera guhabwa ubutabera mu gihe umucamanza wategetse ko akorwa iperereza atabyemerewe n'itegeko ndetse kandi akanatanga nyirantarengwa y'iminsi 15 yo kuba iperereza ryarangiye, ari nawe kandi uvuga ko agomba kumuburanisha.
umunyamategeko Brice Bikotwa uri mu bunganira Madame Ingabire Victoire Umuhoza nawe kandi yavuze ko icyemezo cyafashwe n'umucamanza kinyuranye n'ihame n'itandukanywa y'inzego z'imitegekere y'igihugu rivuga ko buri rwose rukora mu bwigenge. Muri rubanza leta ntiyarezwe ariko umucamanza akavuga ko yahamagajwe ngo itange ibisobanuro. Umunyamategeko Speciose Kabibi wari uhagarariye leta yavuze ko nta gitangaza kuba yarategetse ko hakorwa iperereza, ngo yabitewe no kuba yarabonaga ibimenyetso by'uko Ingabire ashobora kuba yaragize uruhare mu cyaha yaburanishaga. Speciose Kabibi yabwiye urukiko rw'ikirenga ko nta kundi umucamanza ari kubigenza mu gihe yabonaga undi wagize uruhare mu cyaha kandi widegembya. Ku ngingo yo kumucamanza aratanze amabwiriza ku bushinjacyaha bitemera amategeko, Speciose Kabibi avuga ko nta kundi yari kubigenza kandi ngo ntiyigeze ategeka ibigomba kuva mu iperereza, ngo niyo asanga nta kimuhamya yari kurekurwa. Uru ni urubanza rufite imizi mu rundi rw'abantu 9 bafatwa nk'abayoboke ba Darifa Umurinzi, ishyaka ritaremerwa ryashinzwe na Ingabire Victoire Umuhoza. Bagiye kumara imyaka igera kuri 5 bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha birimo kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho. Ingabire yataye muri yombi mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, ubwo urwo rubanza rwaburanishwaga bamwe mu baregwa bakamushyira mu majwi. Ingabire avuga ko nta ruhare yirega mu cyaha kiregwa mu bantu 9 yitirirwa, ndetse akavuga ko umwe mu bamushinja agomba kuba yarateguwe n'inzego z'iperereza. Icyemezo cy'urukiko icyo gihe cyagitegetswe ku itariki 27 z'ukwezi. Ingabire Victoire Umuhoza rero akaba anabitse ko yigeze gufungwa akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo ingengabitekerezo ya jenoside no gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'1994, aza gukatiwe imyaka 15 gusa aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ingabire Victoire Umuhoza rero ingingo ikaba yaramaze kandi kumutsinda, ategejwe mu rukiko muri uku kwezi kwa gatanu kugira ngo atangire kuburana urubanza rwe mu mizi. Tugiye kandi kuri Karidinali Antoine Kambanda nk'uko nari nabibabwiye. Kuri Karidinali Antoine Kambanda rero Arkiyepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, Antoine Karidinali Kambanda yagaragaje ko gatanya mu muryango zigira ingaruka ku bana cyane kandi ari kimwe mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda gikwiye kandi gushakirwa umuti. Yabigarutseho ku 28 Mata 2023 mu nama yiga ku bibazo biri mu muryango nyarwanda n'uburyo hashyirwa imbaraga mu kubikemura. Antoine Karidinali Kambanda yerekanye ko bimwe mu bibazo umuryango ufite harimo amakimbirane yo mu ngo, hari naho ageza ku kwicana ugasanga kandi umuntu yiciye ubashakanye cyangwa se bagatandukana. Umuryango niwo gicumbi cy'umuco n'uburere bwiza, nyamara kandi muri iki gihe ufite ibibazo byinshi mu babyeyi ndetse no ku bana. Bimwe mu bibazo bigaragara cyane harimo ibishingiye ku mibanire mibi, usanga amakimbirane n'ihohoterwa ari byinshi rimwe na rimwe kandi bikarangira habayeho za gatanya, ndetse bikaba bibabaje. Hari naho usanga umuntu avutsa ubuzima ubashakanye, biba bibabaje cyane. Yavuze ko za gatanya uretse kwangiza umuryango ndetse n'abana usanga babipfiramo cyane kuko ubuzima bwabo bugizwe n'ubumwe n'urukundo rw'ababyeyi bombi. Ati iyo ababyeyi batanye abana bo birabica cyane kuko umwana abakunda se na nyina kandi akabakunda bari hamwe. Ni imbuto y'urwo rukundo, ubuzima bwe bugizwe n'ubwo bumwe bw'urukundo. Iyo rero ati ruhungabanye nawe biramuhungabanya cyane, biramwica. Yakomeje agaragaza ko abana usanga bari mu mihanda, abenshi baba bafite kandi imiryango ariko ugasanga irimo amakimbirane atuma bahitamo kandi guhunga imiryango bakajya kwibera ku mihanda. Ati bariya bana tubona za ba mayibobo 90% ntabwo ari imfubyi. Ati ni abana bafite ababyeyi ariko babaye ibitambo by'ingo zasenyutse. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yagaragaje ko imiryango 2629 yahabwa gatanya muri 2025 muri 4479 yari yarayisabye 41.1%, bakaba kandi bari bamaranye imyaka itageze ku myaka 10 babana mu ngingo 18 gusa mu zahawe gatanya arizo zari zimaranye igihe kirenze imyaka 45. Iyi raporo igaragaza ko gatanya zatanzwe n'inkiko muri 2025 zikanandikwa muri systeme ziganjemo iz'abantu bari bamaranye imyaka iri hagati y'5 n'9 kuko bari muri icyo cyiciro ari 693. Abatandukanye bamaranye imyaka 4 cyangwa se munsi yayo bari 545. Abatandukanye bamaranye hagati y'imyaka 10 na 14 ni 530, mu gihe abari bamaranye imyaka iri hagati ya 15 na 19 bahawe gatanya muri 2025 ari 445. Reka rero tuve kuri iyi nkuru ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza mbabwire ko amadeni y'u Rwanda ageze kuri 74.8% bya GDP cyangwa se umusaruro mbumbe w'igihugu.
reka turebere hamwe imiterere yayo n'aho akomoka. Imibare ya Minisiteri y'Imari n'Imigambi igaragaza ko muri Kamena 2024 amadeni u Rwanda rwari rufite yanganaga na miliyari 12 ndetse na miliyoni 790 z'amafaranga y'u Rwanda, bihwanye na 69.6% by'umusaruro mbumbe, bigera muri Kamena 2025 amaze kugera kuri miliyari 10,16 ndetse na miliyoni 99,990 amafaranga y'u Rwanda, bingana 74.8%. Nubwo bimeze bityo, guverinoma kandi isobanura ko izi nguzanyo ari nto kuzo ibipimo byagaragazaga, ndetse ko 88.2% by'inguzanyo zituruka hanze u Rwanda rwafashe zose zoroshye kwishyurwa ku nyungu nto kandi mu gihe kirekire. Ubusanzwe inguzanyo ziciriritse nizo ibihugu bikunda kandi gufata kuko ziba ziri ku nyungu nto cyane. Akenshi izi nguzanyo inyungu zazo ziba ziri hagati ya 0% na 1.5%. Ikindi kiza cyazo nuko igihugu kizifashe kiba gifite igihe kinini cyane cyo kwishyura. Hari aho usanga zishobora kandi kwishyurwa hagati y'imyaka 20 na 40. Ikindi nuko iyo igihugu kizifashe gihabwa igihe gihagije cyo kwisuganya mbere yo gutangira kwishyura. Akenshi kuzishyura rero bitangira kandi hagati y'imyaka 10 na 20. Ibyiza byazo nuko ari inguzanyo zifatwa zigamije kandi ibikorwa by'iterambere, urugero nk'imishinga, ibikorwa remezo, ubuzima, uburezi, kurengera ibidukikije n'ibindi. Izi nguzanyo kandi zifasha igihugu kwigobotora imyenda iremereye iterwa n'inyungu iri hejuru kuko zo zishyurwa ku nyungu nto, ariko mu gihe kirekire zirafasha kandi ubukungu bw'igihugu kudahungabana ahubwo bugatera imbere byihuse. Kugeza muri Kamena 2024 inguzanyo u Rwanda rwari rufite yanganaga na miliyari 12,000 ndetse na miliyoni 790 z'amafaranga y'u Rwanda, n'ijanisha rya 69.6% ugereranyije n'umutungo mbumbe GDP muri aya madeni. Kandi igice kinini ninaturuka hanze angana na 55.4%, bingana na miliyari 10,000 ndetse na miliyoni 180. Inguzanyo ziciriritse nizo zari nini cyane muri zo zose kuko zifite agaciro ka miliyari 8 na miliyoni 847, bingana na 48.2% by'ingengo y'imari. Inguzanyo zatanzwe n'ibigo mpuzamahanga zingana na miliyari 7,000 ndetse na miliyoni 574 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 41.2% bya GDP. Izo nguzanyo ziba zatanzwe n'ibigo mpuzamahanga nka Banki y'Isi, Ikigega Mpuzamahanga cy'Imari IMF, Banki y'Afurika Itsura Amajyambere FDB n'ibindi. Izindi nguzanyo u Rwanda rwafashe nizo rwafashe ku bindi bihugu bilateral bishingiye ku masezerano biba byagiranye, aho zingana na miliyari 1,000 na miliyoni 173 z'amafaranga y'u Rwanda, zingana 66.9% bya GDP. Inguzanyo z'ubucuruzi zo zingana na miliyari 1,000 na miliyoni 333 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana 7.3%. Inguzanyo u Rwanda kandi rwafashe za Eurobond zo zingana na miliyari 813 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 4.4%. Naho izindi z'ubucuruzi zo zingana na miliyari 190 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 2.7%. Inguzanyo zafashwe n'ibigo bishamikiye kuri leta zo zingana na miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 0.2%. Inguzanyo z'imbere mu gihugu kandi zo zingana miliyari 2,000 na miliyoni 609 by'amafaranga y'u Rwanda, bihwanye na 14.2%. Muri 2025 inguzanyo zageze kuri 74.8%. Kugeza muri Kamena 2025 inguzanyo igihugu gifite zari zarazamutse zigera kuri miliyari 16 ndetse na miliyoni 990, bingana na 74.8%. Muri izo zo hanze z'igihugu zingana na miliyari 13 ndetse na miliyoni 222, bihwanye na 63.5% bya GDP. Ziciriritse umwaka ushize zari zigeze kuri miliyari 11,633, bingana na 54.2% bya GDP, mu gihe kandi zatanzwe n'ibigo mpuzamahanga zo zingana na miliyari 9,000 ndetse na miliyoni 938, bihwanye 46.2%. Inguzanyo zishingiye ku masezerano hagati y'ibihugu zo zingana na miliyari 1,000 na miliyoni 727, bihwanye n'8%. Naho izijyanye n'ubucuruzi zo zingana na miliyari 1,000 ndetse na miliyoni 556 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 7.2%. Inguzanyo za Eurobond kugeza mu mwaka wa 2025 zanganaga na miliyari 891, bihwanye na 4%. Izindi z'ubucuruzi zingana na miliyari 589,
bingana na 2.7%, naho izafashwe n'ibigo bishamikiye kuri leta zo zingana na miliyari 74 ndetse na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda bingana 0.3, nayo inguzanyo z'imbere mu gihugu zo zingana na miliyari 2,000 na miliyoni 877. Minisiteri y'Imari isobanura ko nubwo inguzanyo zazamutse muri 2025 igihugu kitari mu bibazo by'amadeni kuko gifite ubushobozi bwo kuba cyakwishyura ayo gifite. Isobanura kandi ko igipimo cya 74.8% inguzanyo ziriho ubu kiri hasi ugereranyije n'icyari cyitezwe cya 80.5%. Ibi byose bishingira ku buryo ubukungu bw'u Rwanda bucunzwe, aho guverinoma yita ku buryo ikoresha amafaranga n'uburyo kandi yaka inguzanyo, bigashingira kandi ku kuba kandi inguzanyo nyinshi zifatwa zishorwa mu mishinga ibyara inyungu nk'ikibuga cy'indege gishya cya Rwandair. Isobanura kandi ko 82.2% by'inguzanyo zo hanze aba ari ziciriritse zishyurwa mu buryo butavunanye ku nyungu nto kandi by'igihe kirekire. Muri gahunda y'igihe kirekire igihugu gifite harimo ko gishaka kandi kubaka ubukungu ku buryo inguzanyo gifata zigomba kuba ziri mu bushobozi bwacyo kandi kikagenzura uburyo kandi gikoresha amafaranga nayo cyinjiza. Mu yandi magambo, guverinoma irashaka kongera imisoro yakira igasohora kandi amafaranga mu buryo bwa nyabwo. Inguzanyo ifatwa kandi intego nuko zigomba kandi kuba iziciriritse zishyurwa ku nyungu nto kandi mu gihe kirekire. Niyo ntego ya guverinoma y'u Rwanda.